Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 127. U idućem videu ide klub s najviše lajkova u ovim komentarima, a sada imamo NK Nur. Još jedan klub nakon Zelinga koji je imao nesreću da ja budem dio njihovog sastava, iako je moja generacija juniora osvojila prvu Zagrebačku ligu, najmanje zapravo mojom zaslugom, iako sam bio prvi golman. Ok, drugog nismo ni imali, mislim, morate sve pokvariti, mislim. Moj trener je igrao protiv Modrića, di ste vi bili, kaj? Klub Zborovija od osnutka 2000. godine pa sve do danas rapidno raste u jedan od najambicionijih klubova u Zagrebu. Svako dok se nešto događa oko infrastrukture i ako vas recimo 5 godina nema tamo i onda dođete, jedva ćete ga i prepoznati. Nalazi se u blizini prelijepe zagrebačke džamije iz koje se pruža lijepi pogled na terene. Ja sam recimo bio u ovakvoj situaciji, a sad je situacija ovo, sa 2 terena na 3 terena, tribine, iako po meni treba još. Uz podršku islamske zajednice klub funkcionira besprijekorno, iako to rezultati u ovom trenutku i ne govore, ali stabilnost je tu, to je možda i najbitnije, a generacije će doći, nešto ko moja juniorska, jel? Uvjeti jesu na zavidnoj razini, a šta to znači za seniore danas? Reći ću samo 10. mjesto. Ovo definitivno nije realnost Nura, oni su uvijek plesali na nekoj razmeđini između vrha prve Zagrebačke i sredine one iznad lige, bila 3. ili 4. HNL. Iduća tekma, Mala Mlaka doma, jako dobra prilika, ako stignem, dođem. Nisam dugo bio. A bome i oni ćevapi u restoranu u džami. Ljudi moji, zapišite si sad ovo. Limunada i ćevapi. Must eat. Znači tamo restoran džamija, znači Isuse. Grb kluba prati islamsku kulturu u cijelosti, pa tako imamo ovdje zeleni grb sa godinom osnutka i imenom kluba, inače Nur vam znači svjetlost na arapsko. Sad, pitate se zašto su 2 godine osnutka ovdje, pa to su vam zapravo jedna te ista godina, samo je ova 1420. po islamskom kalendaru, a 2000. po našem, to je gregorijanskom. Sve znam, samo me pitaj. Cijeli grb je finiširan sa bijelom crtom po sredini te zlatnim obrubom. Jako lijep grb, meni je uvijek bio ponos ga nosit, baš je bio ono, lijepo nam je stajao baš. Prije nego dođemo do dresa kluba, samo bi skrenuo pozornost na ovaj dres golmanski. Ovakav rozi sam ja želio nosit, pa makar si ga sam platio, ali nije došlo do toga, tako da nosio sam crni ko lav jašin. Ali dobro. Dres igrača u polju je druga priča totalno, imamo zeleni dres marke Alpas sa grbom na prsima i brojem, što nije inače uobičajeno u klubovima